Dobro jutro, uvaženi gledalci. U kom momentu kocka prestaje da bude igra i prerasta u zavisnost? Koliko je važno da se kockarnice i kladionice ne nalaze u blizini škola, ovog jutra u budilniku na e-televiziji razgovaramo sa građanskim aktivistom Zvezdanom Šunjevićem. Na kratko osvrnemo i koliko se poštuju zakonodavne odredbe o igrama na sreću, naročito kada su maloljetnici u pitanju. Upravo će naš kolega potruditi se da sazna od doktorke Nine Radulović, advokatice, da čujemo i iz ovog ugla o ovoj temi. Tako je, Saro, mi ćemo se potruditi iz pravničkog aspekta da pristupimo ovoj temi, naročito kada je u pitanju kockanje maloljetnika. Više o tome će nam reći i doktorica prava i advokatica Nina Radulović. Hvala što govorite za budilnik. Dobro jutro, Luka. Dobro jutro gledaocima koji nas jutros prate i koji su se rano probudili i druže se sa ovim jutarnjim programom televizije E. Hvala puno, trudimo se da im bude zanimljivo, a vas bih pitao sa pravničkog ugla gledišta koliko su stroge kaznene odredbe kada je u pitanju pristup maloljetnicima u kockarnicama u Crnoj Gori u pitanju? Što se tiče zakonske regulative, oba materija je regulisana Zakonom o igrama na sreću. Kazne su drakonski propisane, dakle radi se o prekršajnoj odgovornosti za pravna lica koja je od 1.100 eura do 20.000 eura, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu koje je od 550 eura do 2.000 eura. O čemu se tu radi? Dakle, ne radi se o omogućavanju pristupa kockanju maloljetnim licima koja su ispod 18 godina života, u smislu da se oni kockaju u nekom kazinu ili u sportskoj kladionici, automat klubu, nego je dovoljno da nadležni organ samo zatekne ovo maloljetno lice u takvim prostorijama i to je već dovoljan osnov za prekršajnu odgovornost. Sad, koliko je to realno u praksi moguće? Činjenica je da mi nemamo ni približno onoliko inspektora koliko je potrebno, a imamo ogroman broj ovakvih objekata u zemlji. U pitanju je preko 1000 kladionica i preko 150 automat klubova. Dakle, da biste ustanovili ovu prekršajnu odgovornost, neophodno je da se inspektor u tome trenutku kada se maloljetno lice nalazi u objektu, to maloljetno lice i zatekne da bi mogao da konstatuje prekršajnu odgovornost. Sad, šta tu još ima? Jedna mogućnost koja se pojavila najnovijim izmjenama i dopunama zakona sad u decembru 2023. godine, a to je da recimo kazina moraju biti pod stalnim audio-video nadzorom i ti njihovi sigurnosni sistemi ne samo da su internog karaktera, nego su povezane sa nadležnim organom. Dakle, nadležni organ se u svakom trenutku može uključiti i vidjeti kako je stanje u kockarnici. Dakle, i na taj način se može konstatovati prisustvo maloljetnog lica. S druge strane, takvu obavezu u kladionicama nemamo, nego je ovo propisano za kazina, ali opet kažem, neko bi trebao čitavo radno vrijeme da provede uz ovaj audio-video nadzor i da li će se baš desiti da se ovakvo lice opazi u tome trenutku kada ovlašćeni službenik za nadzor posmatra, to vam niko ne može garantovati. Da li su ti službenici zaposleni u kazinu ili je to kontrolni organ neke institucije? Da li uopšte postoje kontrolni organi koji se bave time da se ne da pristup maloljetnicima u kockarnice? Da vam kažem jednu stvar. Dakle, prva linija odbrane je da kockarnice, kladionici, automat klubovi, oni su dakle nosioci ove prekršajne odgovornosti. Oni će platiti kaznu. Dakle, taj raspon kazne je jako veliki. Meni lično još nije poznato da je neko platio kaznu od 20.000 eura za ovu vrstu prekršaja, odnosno i neće je platiti baš za ovu vrstu prekršaja zato što je taj raspon kazne dakle jako velike od 1.100 pa do 20.000 eura. Da kažem, i nadležni organ u tom slučaju radi se o prekršajnom sudu, neće izreći tako veliku kaznu baš za ovu vrstu prekršaja, nego će iskoristiti taj raspon kazne.
Međutim, dakle, kažem, suština je priče da ukoliko se oni ne pridržavaju ove svoje zakonske obaveze da bi platili kaznu, trebaju da budu uhvaćeni na dijelu. A koliko ih je lako uhvatiti na dijelu, odnosno koliko ih je teško uhvatiti na dijelu, vidimo iz ove regulative, iz ove statistike, koliko je malo inspektora, koliko je realno teško da neko tamo iz neke nadzorne kontrolne sobe preko audio-video nadzora baš u tome trenutku vidi kazinu u kome se nalazi neko lice mlađe od 18 godina. Dakle, to nije ni malo lako i po svojoj prilici nije dovoljno dobro zakonsko rešenje, bez obzira što imamo te najnovije izmjene i dopune. Radi se o zakonu koji je već 20 godina star, to je zakon iz 2004. godine, sada smo u 2024. Naravno, umeđu vremenu je bilo izmjena i dopuna, bilo je unapređenja, pa i ovo zadnje unapređenje iz decembra prošle godine je napravilo jedan iskorak u smislu korišćenja savremenih tehnologija, ali je veliko pitanje da li je to dovoljno. Ja mislim da to nije dovoljno u smislu uporedbe uporedbe neke pravosudne prakse koju je zaista teško pronaći u odnosu na neke statističke podatke koji su dobijeni anketiranjem omladine, je 32% maloletnih lica u Crnoj Gori, prema jednom istraživanju, ima neko kockarsko iskustvo. Dakle, i to je nekako više u skladu sa zdravorazumskim razmišljanjem i logikom kada mi vidimo koliko su zapravo ti kladioničarski, prvenstveno kladioničarski objekti prisutni u našem društvu, tako da smo mi zapravo jedna od zemalja u Evropi koja je po prisustvu kocke u društvu zapravo jako u vrhu piramide. Hvala puno što ste razgovarali za Budilnika. Mi se nadamo da će možda biti neki sociološki iskorak kada je u pitanju svijest mladih što se tiče kockanja, problem u Crnoj Gori, tako da neće morati ni da dolazi do bavljenja zakonodavstva tim problemom. Hvala što ste govorili za Budilnik. Pa ne, ja mislim u svakom slučaju na prevenciju uvijek treba raditi, ali treba raditi na napređenju zakona. Recimo, neko moje mišljenje i neko praktično rešenje je da bi trebao ne samo da se evidentira svaki pod navodnicima kockar koji je potrošio u prostorijama i uopšte da sad imamo i online klađenja. Dakle, u toj vrsti djelatnosti, kockarske djelatnosti 2000 i više eura, nego bukvalno svaki korisnik ovih kockarskih usluga, kao što recimo u većini zemalja Zapadne Evrope kada uđete u neku mjenačnicu da zamijenite novac, to je nekada bilo, sada svi mahom u eurima, ali to jeste bilo nekada, to je moje iskustvo, morali ste uvijek da priložite kopiju pasoša gdje se vidi vaša godina rođenja, bukvalno svaki račun, bez obzira da li se radilo o nekoj transakciji koja je, na primjer, do 20 eura. Zašto da ne nešto tako uvesti i danas? I onda bi savremena tehnologija omogućava takav vid kontrole, to bi bilo mnogo efikasnije nego ovaj audio-video nadzor i nada da će baš nadležni službenik u tome trenutku pogledati i vidjeti kada je maloljetnik u kockarskom prostoru. Hvala puno što ste govorili za Budilnik. Bilo mi je drago ako smo malo sa pravne tačke gledišta rasvijetlili ovaj problem. Pa mislim da jesmo i da smo dali korisne informacije našim građanima. To je bila doktorica prava i advokatica Nina Radulović.